thir tu te chi bai le vek ule zun ni som pahni ania enom na hmuna hun tha en chan theu kan bai se ye tun trompo Myanmar Chanchinthar pui kan hriat chin khanan update le anga atop thlengin min lo thlir sak le don nia ha kha lam bo ruak hi aso sang le don ni na lang nizan khan zo khuwa lam ruawan khuwa tangin ha kha khopui lam panin sipai som nga zet ke inan kal ni inan soya chimi nuwa sipai motor paruk zet ha kha lama an kal le ni in an soya ti chuan sakain lama tangin nizan khan motor som paruk zet akal le ni in an soi motor paruk hi chu ha kha an thleng to nia soi ani a som paruk dangero an chanchin kan la khom lai thleng kha chuan ha kha panin an kal mek ni in an soi hetia sipayan thok rip ta view mai po hi an mani lama tang chuan a tul ve niang CDF laminan soidan chuan April ni somni le pali atanga nimin June ni som pakhat thlenga CDF kutura thita sipai terrorist hi Mizo le somruk le panga zet antling ve to a CDF lam somthum le pakoa an thi to bok June ni som pakhat chonulam khan dimosu lama po PDF le sipai terrorist te anin kap le a sipai lam thi hi an omlo nge an soidu lo ti kan threlova PDF sipai pakhat le civil mi pali an thi sipai lam hian biak in te puipun na in ang chi civil in hi an ren lo hle maya ral thuam lian te mangin an ka chiat sak na sa hle ani rengun lampo bom puak ti ang reng hriat tur om reng tukina po dar kwale minute somni le panga khan sanchong township suitakon pakoda thlang lama traffic police bun bula boma puak le a thi le hliamero an omlo hlok ni in an soi bom pu nu hian ven himna an uluk hlea kong puipon dang chatri tavek ni in an soi hemin hu hian sanchong township tho zeyawadi monastery ma bahuro ta boma puak le a chu dar som pakhat le minute som panga vel khani bom puak hi ring hle maya ma se thi le hliaman omlo hlok ve le bok heng bom puak te hi tu ti nge ti an thre thei ri lo sipai lam kut thak te poni le mai theya a soi thei mi lovani ma ni in bom kam zeta mi puilam pu an ching view mai ti kan soi to a bom puak na zong hi PDF lam ti porin om bik lova sipai ti pu avek ani porin om chuang lo bok Myanmar mi puite zinga hian sipai lam tang hi khoya po haru kinanin phum ve veka kan soi to thinang khan sipai lama an tran chan hi kan revek bik lova kan dem masangot thei bik lovang chu Myanmar lem chan thiam le fidi te zinga po sipai lam tang anom ve zel tho chung zinga mi nang khin zaya an ti chu a thian lem chan thiam te report thin tu ni in mi puilam chuan an ngai thlat maya ama chuan chu tianga mi report ching dalana ni lo thu asoya a phana sa ve hle ani ome ma se thian lem chan thiam te biruk na hi sipai lam hnen alo report thin po ni mai theya mi puilam tang anonymous hacker le generation Z10 warning an pe ve le talol mai hacker pol te chuan I om dan zong hi kan revek hetia ngai om chhun zom zela actor te le actress te biruk na isoi zel chuan atul dan angin ichunga ma kan la ang antita Makui region Tongdwinchi township a hian education department lama thok tu hi mi sang le Khawvel an oma nimin June ni som pakhat khan an township education minister chuan chung zinga CDM lamtang ni a hriat Mizo thum le som kwa te chu aban tir le tavek mai nimin June ni som pakhat khan lekha achua sarkar dan an zom lawa wang le an na an thodu lawa wanga ban tiran ni thu asoya ban tiran ni chungchanga an lung oi lawani chuan lekha an dona tanga tharuk chhungin an lung oi lo na chu lekha in an thlen ve le theyani ati nimina bang ta tenen Tongdwinchi township a hian sarkar na atanga ban tir hi education department atangmot po hian Mizo thum som kwale panga an omani sipai nan rema wanga thi mi som ni le pani an om to politics awanga jail tang te ngai ventupol AAPP chuan voin khan data ti chuak le in sipai in thu nei na apong lak thali chung khan an mana an soi saka wanga thita
an soi sak hlum tak hi mi somni le pahnih an tling to ati chung mi somni le pahnih te zinga chuan darkar somni le pali chunga thita mi som pathum an oma nini chunga thi mi pali cholkar khat chunga thi mi pali cholkar ni chunga thita mi pakhat an omani ati heng zinga mi pathum phei chu an chungten ruang an hlom theilo hialani ati bok heng mi te ruang an en hian na sataka soisak na hnu ma a om veka ma se sipai council lam chuan chandang pu mo turan soizia ati bok AAPP chuan sipai thil ti dan chu soiselin hetianga nataka mian rem thin hi terrorist te thil ti dan ania mi hring tia ta na moi lo top kho ka ni thu soyen Khawvel mi chitin reng en kantem loi terrorist te thil ti dan chi ani ati voina hetianga adata lisati chhuwa hnu hian AAPP chuan ram chung le international levela hetianga kutin thlak hi andu lo thil takani atia hetiang thil sipai nan ti to lo na na ma la thoi turin ram tin te hne na ngen na asiam bok Myanmar chu warning an peta chen mai thlama salama khan WFP lamin economic chiata tram a thlen thei thu alo puang mola chumi hnuwa manni lampo khan inral rina tul zia an soile a UNHCR lama tangin an special envoy Vaibelchhe chuan nimin khan warning apevele bok Myanmar hi an warning deuh chen mai chu ni hi Vaibelchhe chuan tuna Chin state le Kaya state lama thil thleng mek chungchang soin Myanmar ma Buaina so sang zel hian thina le re theina khur thuka mi te hnuk lut ngei don ani ati sipain Christian te biak in le mi pui nol pui akap fo ti soi ve boka minong hlana dem leya sipai council hian asian meeting an thutiam anglo takin mi pui chunga anun ron na ada thadu chuang lova indona alakal pui zel bokani ati bok biak in le civil mi te abitum thin chungchang po soin international level ngai tu anga yang ati hialani tlangram ethnic nam sipai tele PDF te chungchang a soiboka heng mi te po hian mi pui tin na lo theyang perin ma an la ka ngai atia tin sipai council hian an thil ti man hi an tur ngei turani ati bok sipai council chuan tlangram ethnic nam sipai te chu PDF te training pe thin tu ti in a ring hlel tatlat maya voina press conference an nei na a soi chuakani hanrin hello chi poni lo bokang chu KIA KNU le KNPP te hi PDF training pe tu te zinga an telani ti in voin jun ni som pani press conference an nei na sipai lam chuan an soya hetia an soi chan po PDF training chuak an lo man le thin wang ani ome zun ninga khan thau chiana mi panga an mana chung mi te chuan KIA brigade 3 te hne na training kalan ni thule midang zale somli layan om thu an soya zuni red khan yankin township huam chunga mi pathum an man le a chung mi te chuan KNU noya training an ni thu an soi vele boka heng mi ti hian rengun khopui mun nia boman kamani sipai council lam chuan an ti nge ti chuan thakalta po khan KNPP te hne na training chuak mi som sari zet fruso khopui lama an man thu kan ret to bokha heng te hi sipai council lam chuan lama mangin ethnic nam sipai hne na tanga training chuak te hian sikul le mun tina boman kam ta thina ni ti in zomin tun chuan press conference a soi apu na hi chu adik vek don lo ngei maya ma se nam sipai te hnuaya PDF sipai ten training an nei ti hi chu zep theyani porin om chuang lo bok training chuak ten sual an khoi anga an soyero an mani in soi fihlim na tur rem chang an dap ti alang reng bok sipain UEC chairman atana aruat utein su chuan NLD thia chungchang a soi ti le thia tumin ma an la ni angem ti kha mani lam khan kan soi to a utein su chuan homeland security department lam lekha thon ti ang renga om kha te chuan BBC lamin an soi dan chuan department of homeland security thu pekin Myanmaram chunga political party te chu terrorist te ne na in nam noi nan nei lo zo na an dong tan ta a helpol te ne na anin zom lo ba ka an sum kol dan te ramdanga tanga tan puina suman don lo te po
Homeland Security lam hian an thli thlai ta ni in a soi. BBC na hriat dan chuan Rangoon khopuya headquarters nei party lian deuh te NLD ti lo chu zo na an lo zot zo fel deuh vek to ni. Party then khat kar le lamala zo fe tur an lo om atibok. Heng party hruai tu te thuan zo na hian kan soi tak te ba ka Sipai Council in terrorist ti apuan tak CRPH te NUG le PDF te nena in nam noi na an nei le nei lo te po an zot bokani. Interim government ani chung hian Myanmar no pangte hian engtin nge zirlayan kalpui ta kang. Tuna hian an ram chunga COVID-19 na leng mek chuni ve ta boxia. Hri hileng lo po ni sela sikul no pang za som riat chu an chol thup mai boka. An lainat omani. Hemi chung changa NUG lamatangin Education Department na Deputy Minister chuan. Tuna tangarei lo teya NUG official web page le official FB page atangin thu an chuat huai tur thua soya. NUG chuan tuna zirlai ten an zirna thatak le hrikai lo zong an kalpui thei nan ruah man na siam mek ni in ma ala meka ni ati. Chu wangin zirna thua tu te malak nama mi pui te chuan lo zom mai lo turin a hriat tira zirna kalpui dan tura thil tul engkim ruah man na pei felani huna kanin hriat tir watang ati bok. Zirna hi zun thla tanga malak man beisei kha ni na a cyber security lam thil tul poimu awangin beisei aina tlai deuh donani atiani. Tin zirna sang college le university tetana short course le tunlai revolution huna hriat tur poimu ang chi short course chi rang zirna chu department lam Facebook page atangin adu apiang tan ngai ven theina omto atibok. Kan soifau South Korea lam hi Myanmar tan tran an lan na hle mai voina po suwon khopuya South Korea chin mi te inzom khom pol CYOS ke kai hroina in Sipai Council thuni na pong la kan do dal tum som pasari na program an mang le a chin mi te chok nilovin Korean thalai tam takin an troi o mani. He program a hian CYOS ke lam hian mask an zuar na sa hle boka. An mask zor hi amingatan safe Myanmar mask an tinge ngeya. An mask zor na sumtling khom hi Myanmar lama an thon le don ni om takani. G7 meeting UK lo tura hian Dr. Sasa atel ve nge don ni in thu thanga oma an som ve don ni om takani. G7 palai te in hmuh khom na hian an member ni lem lo midang te po hian lo som ve fo to thina ni. Thil poimo tak le lom om deuh mai chu Khawvel sarkar lian tham chinin NUG an kom na sa tiel hi ani ome. Japan Parliament upper le lower house a NUG pom turin an pass to thu te hi thulom om deuh mai chu nia. UNHCR le World Food Program kut manga Korea tan puina lo lut tur te. Japan tan puina lut tur te. Myanmar me puite tan chuan heng te hi chanchin lom om tak hliran ni. US sarkar po hian Myanmar mi puya tan sia. US Embassy Rangoon FB page atangin apuang renga. Tunhleng hian mi pui lam tang hi chu sarkar tamzok an na ni renga. Sipai Council lama tang te ero ma ni hlok na thlir ran China le Russia ASEAN ti vel te an ni ber. UK te US te European Union Japan Korea Switzerland le G7 minga ding pol te chuan NUG an transia antilang vek to a military nilovin diplomacy zonga chet atul masak photawangin international dan ang thlapin thilanti angaya hei wang hian Myanmar mi puite duain an cherang lo ati thei ome mase sarkar rang Myanmar mi puilama tang te malak hi dan pa ngai taka chea chuan an rang hle zok ni in political analyst tam tak chuan an ngai ve thunga diplomatic kalmanga nget taka thilanti fel nuwa chau atul ta ni le military lama chet na ina zui thei don chawa tuna an din mun en hian Myanmar mi puilam sarkar NUG lam hi alliance nei tharam te ang anilova tuilai rap policy timaila neutral policy mangram ang mai anla ni awangin an aw ruala chan tura thok chok ngal rum an la omri lo mai ni ina langa beise sang hle zele
abul tran le nan thian an siam chop phota military kal manga inpui dan kong an zong chop le a PDF din chop alo ngai le a thian siam chop ne na tangin ral thuam ngai tu chop angai le ta zela NUG hruai tu ten mulo ching lovin an beya sipai nun chan zir chop training kal chop engkim mai kha ti chop ngai ta vek alo ni ta a NUG malak nei akal chak le zo kani kum tama ve ma in khuwa war le thoi nge yang ti hi ngai tu thiam ngai le zo ni na lange sipai terrorist ten non ron zia alang renga he hian mi puilam ril ru hi aman mo tir ve em boka NUG an ngak chuak theilo lek lek ne na langani hi tuna ri hi chuan indona chuti za tan thi ti te CDM member an ban tir ti ang chi chulai khalaya Myanmar ti vel thulom om lam hi ala lang kem hlea ma se pen khatte te chuan man son zel ne na lang soita dai la sang ni le som pakwa December thla khan ICJ ma Aung San Suu Kyi avading khania ani kha man turati ani lem lova tu man an lo man lo boka a hon le meu chuan sipai le police lampon an lo lom hle zo kani kha sang ni le som ni pakhata hi chuan thila dang lam zota a sang ni le som pakwa khan Gambia ramin Myanmar akhinga kumin sang ni som ni pakhata chuan chu case baka NUG ngein evidence thatak tak mangin sipai council chu ICJ a king vele a sipai council hian king tu pani anei ni chu heiba ka sipai lu lokchin hi chu rampon an chua man ngal tur an ni deuh vek to mai boke ICJ hi chuan ti luina in tu ma ko ta hruai thei chuang lova a ro rel zom du lo chunga action ala thei ngai lo boka kongle lama chuan NUG en rom thuthunga ming sign rem ti to wangin NUG chu ICC member ni ve don ta a ICJ thuoi du lo tu chunga ICC yan mo phurna la thei tiane wangin ti chuan le lama NUG nge yin sipai council chu ICC khin na wang bokin lu lul a chua thei don to lo nge yang ICJ ang nilovin ICC hi chuan kuthak theina ne ni hetiang thil neu han thlir hian Myanmaram damna tur hi hun chutle mina du rei deuh mai theya ma se NUG tlangram ethnic nam sipai pol PDF CDM le mi pui kongzo heng zong zong tan rol na hian omzia chu nei ngei don ne na lange zun ni som ni le pathum khian ICJ ro rel na omle dona Myanmar ai oin tunge kalta ang kan thir zel don nia ole INP Mizo channel thir tu ten in lo beng war phale theu kan bei se ye kan channel men thir sak zel turin kan som non le vek boka cheu kan lo me